kurukurun kieltä vaan kiinnittää määritelmässäkin reifunnani. Alif Daluge aamu majlis huriha government tamsilwa emme bodu majlis Alif Daluge charter ko bana majlis ge emme is mihe gotum mihonnani embima den Alif Daluge nizam ge terega emme is magamaki am majlis ge rais den hingum ge daira ga secretary general mihonnani secretariat ga is konhunwani secretary general den Alif Daluge salamati majlis ge fanara member tibba majlis majlis ge hunwani raisa ko komme mahako rais badalwane yonan economic and social council council ga besunwani intikhab fatibe wakiya da member tibba majlis ga sunwani rais demi huriha be funna guligen Alif Daluge huriha kame em iskon hingumuga em is farataki Alif Daluge Ahmad lihuge rais Alif Dal tamsil kurumuga em is farate gotuga honnani Alif Daluge Ahmad lihuge rais em bima duhun duha idari gotum koranje hoya kame korabani secretary general enamas gaumtahuge meduga hinganje kantahuge basuntanga em genaun Alif Dal mikani equity dawletta united emmen kurumuge emme mati bar meonnani Alif Dal bandihuge raisatuga emmen jalsa gowumge bara emmen ekkurumge bar lifuna miha Alif Dal bandihuge raisaki